Kereka sana nkethiche oro mutegeri wa Meru TV oro bantu ya Jumatatu tariki 25 mweri wa 5 mwaka no yoture yangirire 26 ndi wambeta muthoni wa kirama nambe yetu kunenkeria icho itetauri akana icho kwambete kire nkurikani ututhiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda gwetana mbere na kugwata ndeto ina ingi kathumba na nkuluki kuwerura mibango kathumba wera tu kuretera kaita kwa kaita nkurikana siantuku cionthe ngakwira ki Meru TV utinda eka utitha utintuku ya kuluko tathomo tamenya na kinya utawirure mibango iratumba kwithira twikuthiatira irachireketie utukinyala methene yetu ya ndeto utukubaruari kiama kia Jubilee rwaribo kari na muchemanio ajira yetawa na gichomba NDC kana National Delegate Meeting kenda bomba kwithira bakiarire mantu jege witi na mbere bwa kiama kia kiari friend Matiang'i noro kari muchemanio no yona nonekete akitharikira nene thirikari ya Rais Ruto bakiwa nende bare miukinyanila wira ne brabethire abakikira Kenya indira barumba kura nguluki bakuthulangite makutho utongerie ne bora Rais Ruto bakiwa kinya na aremi kuthikira mendikithia ya Kenya. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Na bwatongeria kathumba bakiama kia Jubilee batongeretwe ni Uhuru Kenyatta wari president wa nthiguru iji ni bathithitie muchemanio jo munene ntere cia Kiambu ni kenda bagatirimana na kwariria mantu kathumba ja kiama. Asante sana askofu, naomba tuendelee na hiyo wimbo na ni arena wake aria friend Matiang'i ukuromba giti gia president na kiama giki augite babatitikiria wari president Uhuru Kenyatta eta na mbere kuthumbwa na kumenerwo ni atongeria bangi bari gitine. Si eti sasa retired president amekuwa mtu tu wa kawaida, every madman, mtu mwingine lewa kule ni rais anataja jina yake kila siku. Sasa rais wetu amekuwa ndio mpira wa kupiwa na watu wengine, hata unashangaa. Hatuwezi kabisa. Sisi kama viongozi na wanachama wa Jubilee, hayo hatuwezi kukubali. Pili, nchi yetu hii imefika mahali tuliko sasa, 63 years after independence. We want to build a united country. Na tufuate yale ambayo tumeelezwa na viongozi wetu kwenda mbele. Hatutaki kugawanya nchi yetu. Hadharani mchana mtu kwanza kuzungumza maneno eti huwezi kukubali kwa Kikuyu, huwezi kukubali kabila hii, huwezi kukubali. Shida ya nchi yetu sio shida ya Wakikuyu, ama shida ya Wajaluo, ama shida ya Wakamba, ama shida ya Wakisii. Shida tuko nayo ni shida ya wananchi wote wa Kenya. Na kama kasi imewashinda, kila mtu anaona kasi imewashinda. Isiwe eti ni kusingizia region moja ama kabila moja Kenya hii. Kila usiku, mchana ni kulaumu watu. Na watu wakishindwa kazi wanaendea namna hiyo, blaming other people, excuses kila siku. Risemekana tulianza empty coffers, sijui nini inafanyika, sijui nini kila mwaka. Nguruki Daktari Fred Matiang'i na ugite akathithia muchemanio jo munene jo kiama ba Jubilee ni kenda bagategera ndene kwa ndene finance bill ya mwaka jojo jo 2026 na gwita maendekithia jao na kuja ikia kiri mbunge nene ni kenda ja kethra ja kigarura muswanda jo. Sisi kama Jubilee nimalizia hapa. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako sisi tutakuwa na mkutano na viongozi hawa. Hata hii maneno ya kuangazia finance bill 2026, we will have a seminar ya chama. Tuende through the bill, viongozi wetu wote wale mashinani na wale wengine waelewe kwamba wakati tunasema la ni kwa nini tunasema hivyo. Na pia tutoe mapendekezo yetu, because we are not just a party, we are a group of people who are interested in the best for the country that we live in. So we will make our proposals also, in the hope and respect that the structures of government we have in place will respect those proposals. Ni araugite jaja mathaja makai yake nyuma ya minister wa mbesa John Mbandi kuga atongeria bena bunge batibatere kwithira bagiteta ende babatere kuleta mogaruruku bunge nene. What happened with the legislation? Finance bill is actually in parliament to be legislated. Some of the leaders talking about it and saying reject have their MPs in parliament. Let those MPs file amendments which they think is offensive about the bill, and I will support. But as it is, no one has come forward
to address me with concrete evidence that the bill that we took to the National Assembly has issues. Akiaria nawe wari president wa Kenya Uhuru Kenyatta nethirite akiuria thirikari karirite gitiko kagita gaka bethere bagitiga kwa Kenya ngono cia Kamankura na Kinyankuruki kubandwa aria cia kumenithania Kenya na kugeria kunyia mathina jethirite jagisukuma Kenya. Wakenya hawatakula maneno wakiwa na njaa, wataka chakula. Mtoto hatasomeshwa na maneno, ni turekebishe maneno ya mashule. Mgonjwa hatarekebishwa kwa maneno, ni tutengeneze mahospitali yetu. Barabara hazijengi na maneno, ni tujenge barabara. Na mambo yale mengine ambayo inahusu wa Kenya. Na mambo haya haina kabila, haina rangi, haina dini, haina lolote, yahusu kila Mkenya pahali popote ulipo jameni. Akirikiria Uhuru Kenyatta noritie Kenya ni bethere bakirea mbeca bakureterana atongeria baritine gwa kagita gaka indi bamenye kagita gakuringa kura bekethera bakiringa kura ora kubaterie na kwani atongeria bonthe batikubatethia. Thurai atongoria ateti atiri ona mbeca to ni mukureherwo ri riai na murie tondu ni cia ni muranjigua uria ndiramwira tondu no iguka ngire to cianyu he thina mungikiria anake jeci he thina mungiria indo icio githe tumuria na memwere magacoka ringi no muthenya wa kura ri ni ukamenya uri uge neguo muthenya wa kura na wa kubadilisha maisha. Muthenya wa siasa ni wa kuinukia kanyamo mucie na kuhuna. Netoiguithania guo nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumamu. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff agituma no thubo twambire riboti cia Meru TV oro na njira ikinyanilite njemwe akuma ntereche gitimene gicikune mbunge kia Bori baciumirite na kuria na kuonania akuria kwaniro kuona rene ndebethirite becwa kioto kia ithe woromba ile kwithira akiura wa miaka 8 mithiru mwakene yo 2015 bakiere nende rware ibonanite kuria kwaniro kobone nene nyuma ya kwithira borithi baremeto kumba kwithira bakinenkanira evidence cha kuonania ni atia ithe ombere kwithira kiura wakiri proceedings cha kothira chikumbetu kwithira chiketa na mbere ntukweru ari bakitharekera thirikari na kinya kumeneria bunene endo angicha ukarine ndi bakiuga ni yakaba ukumi akenda utira kioto kiethe kitikumba kwithira kikioneko ntubura butumite nkorochio chikaigwa chunika ngite rwonoro mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Mugambi kuma gitimene Buri bagiukia kajuka kamaka ina maroja gukia mukuruju ureba kuga orairo mwakene jo 2015 na tona kioto kiawe nyumia miaka 8 igamare gukugirire tura koti kuma mwakene jo 2018 twe family itu ajere kumenya nto Mugambi atakwire gikuo gya kawaida kora iriro ya nyombewe aria na magamba ja kwambiria itwanenkanire ushahidi bora twareketie kuthurania kire atori na kire antu banja na ushahidi bou ibonanagia bwega uria uraite mukuru na baraba mugwatirie gukunikira gikuo kiu kia Joana Nto Mugambi Nto Manyara tawe juju okwa gia kumakania ni ati kinya nyume ya ukinya koti na rokweja na ukujeja familia ya Joana Nteto iyi ni thiregitire iga nyume ya Boris bari na gambarire kurema ukinya maratasi ja ukuji thirikari ya Kenya re baroga irato andikite kuma 2018 baroga inyinge obisine cionde irato athiuronkia kuma kwa Inspector General of Police kuma kwa IPOA kuma kwa DPP ina to tekinyete kuma 2018 twera aranjere na tokeja to abwethero obisi bo atwethero obisi bo rugora ibo atwethaira na ta tokathithia bungi kenda tuona haki eje tuthiuronke ta twechwaga na nde toro to andike barogenge tutena thina tukandika barogenge
ende baroga reto ciandika muno itu ukethera kwi muntu wa thirikari ukwenda kuthoma baroga itu twira kwandika miaka iu 10 na thome na kono tekio ga change. Facts will never change. Ushahidi bono twina bu ukaja kwethera hapa urere bonjare ne borisi kana ora bwa karere bote kuretwa kotini atukoromba atiri ore okomba kwira koti kana thani ofisi ya ODPP ito kanya borisi nejo ki evidence yeto kaire e process we bakuga batena document fulani batete na the raw evidence na non tongo ata kwa mono non to ini custodian wa raw evidence ankoromba atiri kesi yeje inquest ne ara kiswethire bakejo mbora gora bora ire jojo uninde moyo nkauga ni untore kuringana na njaiji igambarire ne karitonyeri ne bamwe batongere bare ne gwetaja kaunti ne ya Meru kwithira gute obici batikinyithĩtie magũrũ jao bagĩchwa Kyoto ukeja kwethirwa tutiona kieto ande goreka menya njona korairwe na thirikari ya mufil na ya to fail as a family kwa tukoromba mwankau tukonoga ikweja koti tukeana tukerwa ntukwenge tukeja ito thikirwe na thirikari ne chonko na manto jaja ukethira kwi munene ogutuma akienje twete konekane na ategero nyawe. Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo bunge kĩa North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Niromba na wirigiro bwetu atinje yukomba kwithira kiwata Kyoto nibaya sana Mutugi wa Kiambi no tubariboti una njira ikinyanirite mubunge bageshiko mbunge getia Nesti wejekene ya Mpuru Buri anethirite agitangasa nende uturikaniria kiri kithomo rwantere ichi ya tiganiere njire mwe ya kukiria kithomo na atangasite wako kwa chukuru ya Tharaka University ntere ichi ya tiania naragwite nende achukuru ya tiera kithomo kyobe kwithira kigiukira arutereru rwa tiania narombete achiari akumba kwithira bakibangabangania wikiana bo kuthomera university untubura butumite nende akawa murwamiri wa chukuru ya Tharaka University urabijekene ya Vice Chancellor Professor Muriungi na tangasite tariki 6 achia mweri wa 6 iri ntuku ya kumba kwithira bagita nende na kwambiria wake abo chukuru ya Tharaka University. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Andams Muturia wa Thirinja. Rukiriro rwari mubunge wa mbunge iketiganisti Mpuru Buri na buthite mucemani na seneti ya Tharaka University kiri kuthiatira mutaratara wa kibo rwangirwa skuru entere tiania seneti ya thukuru ibombete kwitha gitikanire na kauli kamwe ati thukuru ikomba kwithira ya kontere cha konjo ndane wonde mekinduri gicumbuge iketiganisti. And also to the university, as the university role is to teach, research, and the supporting innovation. So that place is viable and very ready to give the learning, the research, and innovation to the people of your area. So thank you very much. I'm Dr. Faustin Muchui, Director Quality Assurance, and that place is place of quality. Maye mucemano yo Mpuru Buri nombete kwithira ikinyithie makoma mwankara skuru irigiri kumba kwithira igakwa arake aria monakari Mpuru Buri nombete kwithira kathetura university ya Tharaka kumba kwithira igitikirio wa university ntere hii choke nkatho kivice chancellor wetu wa Tharaka bwana Muyungi, Professor Muyungi ndo makaribiso antukwa narwa autunganiza na seneti yewe yonde yantu akwigana rimwe tombo bandress nabamba tumba kuthia mucemani no bende Tharaka University tukana rukiri thainya naba wetikiria ndene ya tigania East baturutanya mwetu wa Nyambeni University agita na mbere kwa Mpuru Buri nombete kwitha etereirio batuba wa kiba skuru entere hii aragwete kuntu kumba kwitha ukira njira nene atiani onde kumba teriki tantu no university mbere ndene tigania East kurezo ndene tigania na nkenda kuwa no ntoi kwendene wetu ndene tigania East igatethia mutiania ore maburwa igatethia mutiania ore atithine igatethia mutiania ore lanyiru igatethia mutiania ore nturuto we Karama igatethia mutiania ore Giuchwa igatethia mutiania ore Thangatha na ore Mikindori agatethuka nenya muthara yonthe yo atene watethuka na ntwaimenti bonthe itobalikana university na ntobagembe itobalika na Tharaka inyayo nyatho university no twati njania paka yariko kunde muyumbi watigani izi Mpuru Buri
anko nakuwa ndienda kithomo yokire nakuwa anabeto bara weta university kuraya mathomo yako nthomo nene Nairobi University no yaraja nene ya Nyambene University kwangu nakwira atori beto batigania East kwa jumla university kuendene tigania East tumesupporteni tumeokerie nikaenda na beto baba okira kimathomo na kauma kwa mengo na utiga tigania East yokerete ikemyakana na rwetu na campus yetu akire KMTC Mudhara rende nite kufiria ngoge nikaenda na wanje tonya kuo na bwa kariba mukirete ndeto ine keno kinene bakwa na ndi betete komba kwithira bakiona weru kuntuku ito cokia nkatho inene na tukiwa ni bwana ontu wa mwezi mwe turatera university na tariki 6 ni tubweterete na inya na twatura na wingi no tunabata na university tutwire tumetere miaka mingi na kunesimiwa baingi bakulukite tutona ontu yabu lakini ruare tukwibwa no ontu wa mwezi mwe mpuru no ontu bo turatera university na mwezi mwe tukaitha turi amo na wowe 2027 na cokia nkatho tutemeoka ati mpuru no mwe ria bati kiroto kira torotete kia ura nita kuiboya na ngoni mheshimiwa nko mucokeria nkatho no ntuke akwithira mheshimiwa turari no wa Mudhara tupopo tukiura uka akwithira MC ora turari no ni kaburia tupopo tukiura mheshimiwa university teka ya kuria konjo konkake muntora wende we mekinduri lecturers betu ino baingi bakarara mbere twaka na inkoromba investors bonde ibeye lui kinje kethe tutukwendia miunda na ruiro ibeye batuwati wakirari twakuriku ntoro tetekakia no ntunya kuruwerirwe Yesu nariukire au anga tonga ilema mutongi ilema ne yatonge kilema Jumamosi ya tariki 6 kiripotira Meru TV kumatia nembetanda msimuturia wa Thirinja Iboya muno mwandiki wetu wanteto wanda msimuturia wa Thirinja kuma gicigone mbunge getiania no ntuboriboti una njira ikinyanilite akari abakuma maiyene maili 10 irerekirwa awandine iraire wandine ya kiro gicigone mbunge akiabori bachumirite na kuonana kuria kuonana kuona rabaririte nende bakila mikano ntubonjo akumba kwithira chikiba idukira kaita ko kaita na ikethiri kibenyangiria imirabyo ntubura butumite bakawa nende abo ibati barenkia meke ukinyanyuma yabo akumba kwithira bakiari na kwariria kana otuma riboti akirirwa ngirurungamirite ndi nyomona ndithia chia kithakaroro wildlife nende bagwite bo batomba kwithira bakiona gicokyo no kabetete na mbere kumba kwithira bakithangikwa injo unteru ntubura butumite nende bakawa bwendera baranda imero bye bakara yakabina weru bokitho ukanjo uchiba idukira na chikethera chikibenyangiria imera na kura kungina kukwina kuo akinyanjo witi ete uturo bwanto baingi batete uturo bori bote mwandiki wetu wandeto mwende olaibune akariba maili 10 wandine akirwa na ribore ne bachumirite no bwabona na kwariria kinyamara kirabonetwe ne njau kuntuku bakyo ntuko yerwa renjo werethete kwenyangia munda yo na kinyanyuma ya weta askari bange mutu otethio barona bakyo imera bio bira bareregerete bia batethia ne bithiretwe buru kira giturogera turigaria rukiri njo gwiremerete na aja kinyana baguko skuru rukiri na baguikagwa ni aciari bakuringa rothimo bagakiana skuru na mwanka baine remerete nje muntu tugwita antu bangi askari ba reportera baire rukiri bare monio bangi twabere beje kuma baine ne bakinyeta thaithano na bariuga batiomba gwita njogu egu arere bakamita utuku turi uria twi ananchi no ntu bakuga bakemita ku bakamita akominejire bamitirana etho batikumbo baiji antu anjogu kira kiandigaria gaya kinyanga munda jwakwa kingana na antu jakuro na kuma rera twetanire kuma rukiri thaa 12 bejera askari baire bare mwaneo beja bange kithomba na inyaba baitwira batemerita thai kuma thaa 12 askari bejere abaire bakugeria kuraba minga kurema bakabwira bagwititwe kinyete thaa ire kinya thaa 5 na kwija ati maunjare ita yauga itomba kwita njogu au thai gira kuria kinyana bamwe betere cukuru batije tha kwenjogu batigire mundene bakeja tena tukatangira takenda bana bamwe beja irona au ire nintu inja cia ntwiri na ndiri tonya kithakene kaumira ikaruma mungau igacoka aju ikatonya kaumira karuma mpempe gacokanio na ndi atwira njukirie unika ndingire chief no yaringira askari beja baire yake na ndi kwanza mbere ndingira askari bahati mzuri kwa inde kuumira njirene twana gwitukari tukuma skuru bengi
bengi kuma skuru ndeja ndabera ibacoke skuru na ndaera chief naringira mwarimu atekenge aritwa nonto dangerous mono ngemu bakweja ibagererio komichwaka mwitone kau ni ukarie kwambiria kwinyangia kwinono iria awie kinyangite iria ni ukarie kwambiria kwinyangia na ndebo tonya kunjogu ni ambiririe kwa kungentana inya mono nonto ukarie kura nthaka iria ciukaria kwi mundena juu bara bokari mundena juu benga no abo kinyaskari uonge muomo bati mzuri kwejo mura kuluki barua kinyango icio batumbite kurito wa mwana wike kinya na cukuru bakirombote thibompo ikiri thirikari na wasitu bakayukia sheria njareni no gwati bara buri aja ibona bakiuma skuru aya thai antu to kwenda gwito twira no tubanjo gwirengana na antu tamburi kata kuro aya na ne kwire ni utunyangiri gwachie kwanza itonya no ne karemera kuburu na nugu askari bate kwenda gwita inchi itotethwe ngemwe gwe tomba gwita njogu mwitone ibagerio batwitira kwa muntunja tumira kithakene keja munda jwakwa egokinyanga munda ikaijere egekinyanga mpempe na ikwachie ne unkuga tutotethwe ja wananchi banturere boi twengerwa yo echoke mwitone kethera ti u batwira bakuremwa ne otumenye bwayo twingwa ara batwe ko umpempe enyangerie kuma mpempe na take kurege gukinyanga ke na ikwache munta mugwongora ini ekathiria enyentige kuga mbuko antu bondi bamenyene njogu na ng'ombe injaire utibiachara ikwenderera otingo gegwiteka antu bondi bagegere njogu na ikira ngurire ndurire no tethio bitu tethio thirikari ri njogu ikeja munene irwe gutitha ko minijire ciogoro andu tuga tukuga menya beja kwethia njogu gwita beta iba mechwe no ntwa wananchi bo meona iba mechwe no ntwa chietete gukinyogoro kiripotera Mero TV kuma bore mbetawa mwende wala iboni ibo ya mno mwandiki wetu wande to mwendo laiboni no ndibori boti na njira ikinyanilete riboti mwendo wa laiboni ya tunenkira katante kakunoka na kichunchi kietu kia mbere kia ndeto chia Meru TV oro itachokerete kire kichunchi kietu kia bili ukaita kuraya Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ondubo waku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200 cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia guichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kudhambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwaka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka.
College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Karibu sana kile chutike tuke bieleke ndeto cha Meru TV oro bantu ku ya Jumatatu tariki 25 cha mweri wa 5 mwaka eno yoture yangirire 26 ni wambita muthoni wa kiramana na kurikane wetana mbere na ututhi atira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya. Sorry. Tuketana mbere na tatu chietu ni ati ngavana wa county ya Meru Reverend Mutuma Ntwethinkiru ari nethirite aikuyira kunywa ithomu makwa kamiti baraberegeri kumba kwithira bakiru wa mira kimera kamera kuringana na ngavana Mutuma wite kamiti atira kimera ki kumba kwithira agikyagira na kinyare mi bati kwithira be kulukira thina kathumba ira bethirite be kulukira kiri urimine bwa kimera ki kamera ontu bura butumite nende agwite bagachukuma kenda utira kinya kimera ki gwetana mbere na kuona thoko nthiguru ya Kenya na kinya omenya nthiguru ya Kenya. Mutugi wa Kiambi na uchokera riboti. Gavana Mutuma Ntwethinkia narwa natongeretie mambura ja kunyuithia muma kamete ya kurungamira kimera kia miraja kaunti-ini ya Meru akiuga gwa kagita arimi ba kimera giki ni bathangikite kumana na maguri ja nthiguru na bobone kumana na makatele jarikire wendia bwa kimera giki omea nthiguru ya Kenya. Today is the new dawn. One, for the economy of Meru. Two, because I know Miraa affects every other aspect of life. Waziri Rukunga has reminded us that Miraa affects our education by the fact that it is through Miraa that many of us have gotten where we are from the regions where Miraa is grown. It is through Miraa that we get our livelihoods. It is through Miraa that we get our health. It is through Miraa that we marry. We now occupy this space to ensure that the people of Meru maximize on the benefits of Miraa farming, maximize on the economy that comes through Miraa farming, maximize on this rare gem that we have as a community and benefit to the maximum. That is why and that is how this idea came about. Nteto egwati mbaru ne bamwe barimi ba kimera kia Miraa mono kumanteresha egembe bakinyirio batu bwarimi gutonya kire cooperative nekenda bakarona makatel jaja na nguruki guchokiriria kimera kia Miraa kiri arimi kundi enda kwira arimi ba Miraa ara bonthe bari passport initiative ya ngavana na bonthe basiandikithie kwa ya ane comparative members
nontu mira mwanka thai eta kundilwa ni one comparative na kuwa mira eta comparative antu ibarite akirira antu gucuwa mira weta thirikari comparative ne to tethia rimba mira na kenda to make sure kwina minimum guarantee return wale mamire ku no buri kona chiringi mana mwanja kwithwa kurite ka kwarite ibyo comparative kwenda obutetheria so babu menyereni kuri antu ngona ba wasiri bele barabarire mira barabathanwe bilioni 2 na ngiri milioni mana ile thirikari ya Uhuru Kenyatta bararea antu baraba munya na bamithika buba menyera ba inside ba bura angabuka arewa kabukarewa bukinye thioke ke ore ndi tondo ro chiringi 30 muremire ko karewa kinye thiego etondo gogo ro 30 muntu omwe ke ndi ngiri 5 otegoria ngiri 4 na maana kenda ya chiringi 70 na ya ita Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeita Mutugi wa Kiambi. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tupocokera riboti una njira ikinyanilite urira siasa achia nthiguru ya Kenya chano watwika mutongere wa nthiguru chiethirite chikiwa tamonki ontuko nendro wari munini wa mutongere wa nthiguru Rigathi Gachagua na Profesa Kithure Kindikura ne munini wa mutongere wa nthiguru Kaitene Kanenderu ari bethirite be michemanio ne mwanya ni ibaibikanitwe bakiarire kithurano twetete kia mwaka wa 2027 atongire baba ile bakiaria ibamenerete atongire bangi baraba kuganende kwe baba kubanga kumba kwithira bakia kura Kaitene gakuringa kuro ntu barabo tumete nende akinde kia ari muchemanio no yawe yagweta baba thirikari abatirithurano tutete bikethira abiebia uma na kinya abia weta bibia uma na weru ntu bongire Rigathi Gachagua ruterero wete ate wetekania na atongire barabe thirikari no ntukwina bo baraba kubanga kwia kura riboti mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Kwa hivyo sisi kama serikali tunaamini ya kwamba lazima uchaguzi ambao tunaenda mwaka ujao ukuwe wa uhuru na ukuwe wa haki na usiwe na mapendeleo. Huwe wewe ni mtu unasimama ukiwa kwa serikali ama kwa upinzani, lazima uamuzi wa wananchi uheshimiwe. And I want to say that President Ruto and all of us do not believe in interfering with democracy. We do not believe in election rigging. We stand for free, fair, transparent elections. Kazi ya kiongozi ndio itamtetea. Kwa hivyo mimi nauliza wenzangu, hiyo lugha tupunguze. Mambo ya kusema ya kwamba uchaguzi hautakuwa wa huru na haki ni mambo yasiyokubalika, na hiyo ni mambo ambayo yanaweza hatarisha usalama wa taifa letu. Hassan Omar was given a script. Senate Speaker Amason Kingi was given a script. The women rep for Lamu, Muthoni Marabu, was given a script by William Ruto. They all spoke in his presence. He spoke last and never admonished them because that was his script. William Ruto, we want to tell you, in 2007, you mobilized 41 versus 1 against the mountain people. Thereafter, they were massacred in cold blood. Women and children were tortured in Kiambaa. We know you have picked from where you left. You are trying to mobilize 41 versus 1. It will not happen. Kenyans have refused to isolate the mountain people. And I want to thank all those who have spoken that the mountain people should not be isolated. William Ruto, you cannot be telling Kenyans that you hate tribalism and divisiveness, yet you are the master. All these things are being spoken in your presence at your behest. When Dan Wanyama spoke in Mount Elgon and said they'll isolate the mountain people, you were seated there, you did not admonish him, because that was your script. Hassan Omar is your Secretary General for UDA. What he is saying is your script. We know you have a beef with the mountain people because they have refused to support you. But you must remember they supported you once. And that time you never called them tribal. I told you in Olokalao to stop calling the mountain people tribal. They are not. When they elected you, you are not Kamau or Joroge. You are William Kipchirchir Arap Ruto. I can see you have changed tact now. Instead of abusing the mountain people, you have looked for people to abuse them.
Nibo ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Njefu agituma no ntuba kuthuranira riboti ya Njefu agituma yatwikira gatanta gateto acha Meru TV oro bantuku ya Jumatatu tariki 25 cha mweri wa 5 mwaka no yotureyo ngirire 26 ngucukire nkatho cha mwanya muno amutegeri wa Meru TV no ntuba kona kanya kaututhiatira kiri Signet na Pang a Meru TV na kinya kiruterero Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya baraponde batira Meru TV oro ikumba kwithira ikinyanira nkabucukire nkatho chia mwanya bare andiki beto bandeto na kinya erekeria thirini bwina akaita kakeja ndirikana wambita muthoni wa Kiramana.